Isi baixo, işte ben yedi. Şu mol güzel. Ya Allah, Azim Magan. Ya Allah, İsmail çıkarmak. Ya Allah, İsmail çıkarmak. Ya Allah, İsmail'siz kabar şehla. Ya Allah, İsmail'siz kabar şehla. Ya Allah, temizkar hediye yok ceza. Ya Azim. Çok vakit yad pevan ete icazet değil. Vakit şu yad pevan ete şu Seyyidina İsa Ruhullah. Yüksek makbar ki nivan teşrif. Mगर makbar şu sakit azab çala. Makbar şu sakit azab çala. Hamavan Türkiye ji mokur panay dua. ऐसा नबी मोकर दुआ. अपर को मस्जिद कायम में वापस. आई मकबर की नो वापस तशरीफ. मगर आज मकबर से रोज दूर बस. आप मकबर से रोज में तो मेन का समझा आज मकबर पर क्या उसमें नूर बसा जिनको पर अर्ज या अल्लाह हुई या अर्ज नो के दो उस यक मकबर पर अजाब चला अगर वीकन से यक मकबर पर नूर बसा हम वजह ये क्या है मामला फरमान अल्लाह ताला पर वही नाज़िल बरसात ईसा रूहुल्लाह फरमान ईसा रूहुल्लाह यीशु शख्स यस यक मकबर में यम दफन یم چھ ساری نیت مگر اکھ شخص چھ بد تہنٛدیو گۄنہو سۭتۍ اوس سورُے مقبر آمُت والنہٕ تہنٛدیو گۄنہو سۭتۍ اوس سورُے مقبر آمُت والنہٕ مگر ییٚلہِ تُہۍ اورٕ أنِو واپس تشریٖف أتھۍ ٹایمس منٛز أمۍ شخصن چھُ پتھ کُن ترٛوومُت اولاد أمۍ شخصن چھُ پتھ کُن ترٛوومُت اولاد آز پیوٚو سُہ أہٕنٛزِ ماجہِ درسگاہ آز پیوٚو سُہ أہٕنٛزِ ماجہِ درسگاہ تٔمۍ کوٚر تتہِ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بول بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ تعالیٰ ہم تو یم سند بچہ دنیاہس مز پڑھ میون ناو بسم اللہ الرحمن الرحیم تہندس مالس دما بہ قبر مز عذاب لہذا تہندے وسیل یم سند سۭتۍ ہم بٲے سمجھ والن گلہو سۭتۍ اہندے وسیل کر اللہ تعالیٰ سورُے مقبر آزاد اور اچھا امید پست یقین یم ساتھ یہ بچہ آسہِ اتہِ آبس منٛز اگر اللہ تعالیٰ دین نجات بنان چھُ بتقاضائی بشریت اگر بنان چھُ أنِس مٲلِس کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ گۄناہ آسہِ ہے کیازِ اِنسان چھُ مگر ییٚمہِ ساتہٕ تُہٕنٛدۍ یعنی تُہٕنٛدۍ اولادن ڈیرٕ دیُت دوٚپنس خۄدایا بہٕ دِمے ڈیرٕ چٲنِس دربارس منٛز کیازِ اعتکاف مانے گوٚو ڈیرٕ دیُت اعتکاف مانے گوٚو یعنی بہٕ نیرے نہٕ تیُتھ کال بہٕ دِمے بہٕ اعتکافُک ییٚلہِ نہٕ مفہوٗم وٕچھو أسۍ اعتکاف مانے کیٛاہ گوٚو میانہِ خۄداے بہٕ کتہِ نیرے تیُتھ کال بہٕ چھُسے ییٚتی بہٕ نیرے نہٕ تیُتھ کال نہ بہٕ نیرے نہٕ یُتھ کال نہٕ میٲنۍ حاجات روا اور أمِس کیٛاہ حاجت چھُ وٕنہِ یہِ چھُ معصوٗم أمِس کیٛاہ حاجت چھُ مگر اللہ تعالیٰ چھُ علیٖمٌ بِذاتِ الصدوٗر اگر بنان چھُ کینٛہہ اگر بہٕ تقاضائی بشریت تہنٛدِس مٲلِس کانٛہہ خطا آسہِ اَسہِ چھُ پست یقیٖن اُہُنٛد مول کوٚر خۄدایَن آزاد یا اللہ أہنٛدے وسیٖلہٕ کرتکھ سٲنۍ اموات تہِ آزاد کرتکھ سٲنۍ والدین تہِ آزاد یا اللہ کر سٲنۍ حاجات روا یا اللہ یِمن ہُنٛد اعتکاف کرُن نہٕ مےٚ وسیٖلہٕ آز کر سانٮ۪ن گۄنہن عفو آز کر سٲنۍ حاجات روا آز سٲنِس نارس گُلزار آز ییٚمہِ جماعت کِس نارس گُلزار یا اللہ سٲنِس نارس گُلزار یا اللہ گژھ تہٕ بوٗزِتھ یا اللہ کر سانٮ۪ن عرضین دٔسکہٕ یا اللہ گژھ تہٕ بوٗزِتھ أمِس چھُے مٲلۍ سُنٛد سایہِ ووٚتھمُت میانہِ خۄدایا أمِس کر پنُن فضل عطا أمِس کر پنُن رحم عطا أمِس کر پنُن فضل عطا یا اللہ أمِس کر پنُن فضل عطا یا اللہ یم تہِ یتیٖمن کر پنٕنۍ یٲری یا اللہ یتیٖمن کر پنٕنۍ مرحمت یا اللہ یتیٖمن کر پنٕنۍ حفاظت یا اللہ بیٚیہِ یِم سٲنۍ امواتن دُنیا منٛز گٔمٕتۍ تمام کر مغفرت یا اللہ سانٮ۪ن آباء اجدادن مغفرت سانٮ۪ن حقدار امیدوارن مغفرت یا اللہ اکثرن چھِ اَسہِ منٛز والدین دُنیا منٛز گٔمٕتۍ یا اللہ چھِ یہِ منگان یوم عید المے وسیلہ آز کرُکھ عید ہٕنٛدِس رحمتس کرُکھ عید ہٕنٛدِس رحمتس عید ہٕنٛدِس شفاعتس ماہِ رمضان کِس رحمتس یا اللہ یہِ اَسہِ خطا گٔے اَسہِ تہِ کر معاف واریاہو چھِ نیاز دِتمٕتۍ مگر بہٕ چھُس معذرت کران مےٚ ہیوٚک نہٕ ناو ہٮ۪تھ کینٛہہ مگر ییٚمہِ سٕے رۄبس رضا ییٚمِس رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ تۄہہِ نیاز دِتوٕ نا تٔمِس چھُ سورُے حال معلوٗم ناراض مےٚ گٔژھِو مےٚ ہیوٚک نہٕ ناو رۄب چھُ زانان لہذا مےٚ چھُنہٕ ٹایم وٕنکٮ۪ن ناو ہٮ۪نس کینٛہہ یا اللہ یٔمۍ نیاز دیُت
یمو یت مسجد پاکس دامے درہمے قدمے سخنے مدد پر یا اللہ دین خان کا یا اللہ دیم تھاوت بسلام یا اللہ یہ جماعت تھاون بسلام یا اللہ یہ من کر دستگیری یا جماعت دستگیری یا اللہ یہ گام کرنا آباد یا اللہ یہ گام کرنا عبدالآباد یا اللہ یہ گام کرنا عبدالآباد یا اللہ یہ گام کرنا عبدالآباد یا اللہ سوئن اولاد کر عبدالآباد اشکر عبدالآباد یا اللہ سائن بینن کریاری سائن مسئولاتن کریاری سائن ماجن بینن کریاری یا اللہ واریا چھ بی اولاد از کا ثبوت تی میں دربار یا اللہ بی اولادن سوزنے کا یا اللہ حمید یا اللہ بی اولادن سوزنے کا یا اللہ بی اولادن سوزنے کا یا اللہ بی اولادن سوزنے کا یا اللہ بی اولادن کر دستگی یا اللہ یتیمن کر دستگی